Seni musti kaningati no halimpu nyusup kalbu alang ajak berjuang hari rima Mikaeli seni Sunda tuturunan Sunda sama Sunda sawatahapa digarawe barengan ulah rek aing-aingan wiagama anu nyarengan sadaya ngiring lagu mangga ora sasarengan mangga ora sasarengan tawatos nama apa kedasar luyung tanda Sunda Nusawa sawasiwi rajam arati dancing together joget sareng ronggeng sumangga di haturanan. Okay, alright, sir. Can you hear me over here? Okay, you can dancing together with us because this is, traditional dancing from Indonesia. Again, you are so handsome. Okay, come on, dancing together. Thank you so much, sir. Okay, can you hear me? Okay, good. Okay. Alright, this is ronggeng. Jona ngahatur ke yang lagu patepang sono patepang di panggung seni di panggung seni juajuna haturan milu jangan tepat kasadaya kaum dangu apa kemarin ini selamat tepang kuhala kang rasa Bapak Bupati nyongkan peratasanana ya ibingan kanggo tiala masono
Di abdi saparakanca. Lagu babak pertama kanggo grup Pak Bupati Saparakanca. Hatur nuhun mugi para. Kanggo lajengna. Wilujeng tepat. Kasadaya kaum dangu. Kasadaya kaum dangu. Selamat tepat kuhala urang pamaritsa Biasa nyuhunkeun emprak kangge di lama sono Bapak Bupati. Oke, reng-reng. buka sono. Okay, sir, you can Bawanya take a picture. kehaturkeun ieu lagu patepasana. Patepa di panggung seni Juna haturan wilujeng tepat dina pagelaran seni dina pagelaran seni selamat tepat kuhala apa Tiada saparakanca, tiada saparakanca, nyanggakeun hatur lumayan bapakmu, nyanggakeun hatur lumayan. Tepat hate gandrung kapidang aduh, hate gandrung kapidang aduh, ayeuna patepat deui nu ngibing, ayeuna patepat deui hate
boga rimbitan moale di dagoan janji moa kanulia ngaleos tanah pamitan daya beja aja pipisaha nimbulkeun rahat pikiran mah henteu wale kanulia moal wale didagon hate moal kanulian ngaleos tanah pamitan daya beja aja duh calikci meuli tipu rame luhur ngaku berapeti bebene dirabut batur elah kuharianan gaya nyeri anak dengeng suara senang karena daun hiris dilajeng karena daun hiris pamundut ti pangresa Bapak Dewan hatur nuhun. Sono hati kuri mua benang di bebodong daun kiri pangerasa Bapak Dewan saksina nu ngemploh ejo duh panutan pangerasa Bapak Polsek tanah bela daun kiris kemana yang karone kaendahan ayana di sisi empang panutan imut basah kuring anteng nyawa duh waktu mitina ate jadi honcewa ngabibita daun kiris sisi gawin duh ampun takdir benang dipungkir berang peti adit wale ikhtiar geningan solaya panotan tambelan buktina ngarahetan sapanjang pupuasan naon api landonganana mungkin lami badana teh tamitung gara aduh
Sekali lagi beri tepuk tangan untuk para government kita yang sudah dancing together. Luar biasa. Riu. Botek kata langsung angkat. Cap Naruto. Kaditu bogo, kaditu bogo, kabogo mah araya kabe, kaditu kumaha, kaditu kumaha, nongaribi. Kasadayana sami bogohna kanu itu nya kubagerna jona kanu ieu nya kubelana kanu itu sabarana kasih manehna asik biar nanti kebagian semua yang sebelah kanan ini pinggir dulu nanti gantian ya. Riwa sebelah kanan panggung geser dulu. Aduh Riwa kalau nggak bisa nanti kita stop sebelah kanan panggung Riwa di Jiana geser. Tolong rekan-rekan demi ketertiban anu supaya semua tenang. Ini yang tangan saya ini ke sana. Geser dulu nanti. Ayo. Geser. Tunggu Perhatikan geser dulu geser. Yang aman. Sorangan kapungkur abdi kagoda baliku harata moal benar kudi bibita riwa aduh riwa di jian sorangan anu mantap ulah rayungan urang cikupa tunggu nama sok riweuh sorangan kaditu bogo kadieu bogo kabogo mah araya kabe kaditu kumaha kadieu kumaha neng penti kasadayana sami bogohna kanu itu nya kubelana joa-jona kanu ieu nya kubagerana kanu itu nya kosabarana kasih manehna asik kumisna riwa aduh riwa
anu mantap ulah-ulah rayongan tungan doa nama sok riweuh sorang kapungkur abdi kagoda Kagoda Bapak Sekda. abdi mah alim di dua najan di bali-bali ku harta moal benar ku di bibitan Bupati Abima alim di dua enak jandi beli ku harta jungkuna moa benak budi bebeka riwo aduh riwo dijieun sorangan anu mata ulah rayungan tungtung nama abdi teh riwo sorangan kapungkur abdi kagoda Bapak Bupati abdi mah alim di dua enak jandi beli ku harta barudak tungtung nama riwo sarangan Sarah Bapak Budi, saya Bapak Sekdes. wah jangan kudu eling Ayat sana ya. di dunia orang ngombaran hamo langgeng salamina ulah jawa-jawa teuing Mas, abdi teh geralongokan Bapak Budi pilih mana kali dia Bapak Budi? lamina urang saminggu abdi teh kesepian daya Sarah Bapak Budi. jangan Bapak Bupati golak sorangan tiris daya ari nu ngakapan teh anu ngosapa sakapa abdi sapungan emot waktos papacangan silih ciwit silih usapan silih rangkul abdi teh dihanat pisan ati ratuk tutunggulan jadi pino pangharapan nah sadaya sami ngalama
Papa jangan ngasain lumayan ulah jangan deui urang kudu eling Bapakku di dunia orang ngombarang ngamuk langgeng salamina ulah jangan deui abdi teh gara-gara longop ka lamina urang saminggu abdi teh kasepian teu aya nu ngarencangan bapak kubu Cikupa golang guling dan sorangan tiris daya ari nu ngakapang boro-boro abdi teh anu ngosapang sakabeng abdi sok bunga emot waktos papa jangan nasadaya sami ngalaman papa jangan bacana sanis lumayan sumangaya nu mundut rebis janari Bapak Kadis cenah sorang. ngahiliwir angin subuh nongosapa ngagerin celang jibut anu ngikepang katina teh antana hati duaan diri no dibikeun ngalengis bari ngosapang remis janari dina kembang malati titipakeun ti urang tepungkeun deui kaendahan nu pasini dina ati Asale. tawis dedeng tadungan diri pribadi Asatos tepang asatos tepang duka di mana iraha asatos tepang Bapak Bupati asatos tepang ya duka di mana iraha lemes Bapak Sekdes Budi mohon
tos manggung praspris hujan seri rusras ingat baik dabdikduk ratu gade lang sok aya baik Bayu-bayu kenayongan nyacar gunung di belangan tenaduh ayo batur sauyuna ari ngabelan mah tak merdeka seni Sunda tuturuna Sunda sana apa wabata apa digarawe bareng lah iya ulah rek aing-aingan Wiaka nyarangan Ari Sadayak mah apa ngiringan lagu mangga urang sesarengan datosna kadang saloyo ayo rasa sarengan tatosna kedasayo jorok aku negeri Bandung Kamalan Jawi agakna burung irang liar mijar com kiri wil arian tumpuk kiri mau apa rupa-rupa com kurunyut harian telapak kurunyut plung kecemplung plung kecemplung timah dalam kukubur alun-alunan paingan kepantengan tol Bapak Budi kejerempok padahal manaksir nu mandi top tah lauk merek daharen mangga gerutung gerak raos ditanggung di dia mangga tong isin pancang kilung Bapak Bupati Apan papatong pancang kilung Bapak Budi lek jong panon belek nambul oncong ari ayun di ayun aku sapi ari ayun di ayun aku sindang segaleon ku karembong Bapak Bupati Dakup karembong digaleong ku karembong Bapakku Cikopa Dakup karembong janger Bali
dari Purbalingga Bapak Budi anu gaya Bandung situ Bandung situ Bandung situ di Sawangma pasang bendera bola pundung lah pundung kesakit mon lepat mah silih hampura janger janger Bali janger Bali dari Pulau Bali janger janger Bali janger Bali dari Pulau Bali. Teh sunang iya eta dipasikeun moal alicik lah paku ciku paku maha Jamas kuning kuning Arudi kumaha Arudi ketemu maning Jamas bagaimana walawas ngolok danan nyoma asalale balong-balong langka dagingnya wah ditulung langka elingnya tola tole simbo jaluk duit ora duit nyalang wae karo koncone baku cukup pak paendot piraku atuh dolas cukup karasa bapakku cukup pak malah maria sindene ora duit nyalang wae karo ayanto arum arum manis arum manis ayanto arum manis gulane Jawa odok lah eureung manis perawan irang manis moco ayu sing duwe sapa arum manis no arum manis gulane Jawa perawan irang manis perawan irang manis moco ayu sing duwe sapa senggot sumurung senggot emang gulane aren megot ayo megot wis megot ora kelalen senggot sumurung senggot emang gulane aren megot ayo megot wis megot ora kelalen ya pamundut samping hejo cenah Seteraja ibu kota kecamatan Balawiri rupa-rupa kendaraan nomona logana ukur angkutan Utamina no genap payu pisan menjanari mobil geus Balawiri pada ngarti arareun di parapatan panumpangna
tiasu pijiji ngantepinu mata ukur dalapan na genep angkutan khusus terminal ngan sok era mata lepan ukona nampak ongkos berimali nak kagigir penumpang surti ngadukur nyengir awas asli awo tadi nama balon punang bisa kape beli laksana durian Bapak Bupati laksana durian kalian saya bagja hasil kencang serangan hasil kencang serangan hayam tukung sabar mah lolowongan nyohan selira melas aduh melas Bapak Budi melas aduh melas kami demi rosea no asih di layanan no asih di layanan eta cangkurileng Ibu Dewan Bapak Gino cangkurileng kodok Ibu Dewan entrep dina regang awi eta pininang Ibu Dewan abi teh ninang mon ngabela lemah cai sebelum aku tahu apa artinya cinta terlena ku dibawanya gua senang ada setelah dia pergi aduh marebu dia pergi terlena ku dibawanya gua senang aku rindu katakan padanya aku rindu oh buru nyanyikanlah katakan padanya aku rindu beginilah hidupku sendirian bagaikan petualang pengangguran aku mau kerja keras tapi tulang agar aku dapat uang untuk makan aduh kasihan beginilah hidupku sendirian bagaikan petualang pengangguran Ibu Dewan Kumayo aku bukan minta-minta dan pengemis aku kerja dari uang untuk makan aduh kasihan badanku sehat tubuhku kuat sanggup bekerja sanggup mencari tak kena panas tak kena hujan asalkan aku dapat kerjaan oh kerjaan aduh capek badanku sehat tubuhku kuat sanggup bekerja sanggup mencari tak kena panas tak kena hujan asalkan aku dapat kerjaan oh kerjaan kau tak mau jadi patuan awas
aya kene saya. Asik. Ngodok ngodok deh ya. Ngodok Pak. Bu Dewan kumaha Bu Dewan? Bapak Gino. Awe. Asalali. Gua mau Bapak kumu. Oh Kang Isop cenah. Kang Isop nu mana Kang Isop? Iya sorry. Awas, cicing tong riweh. Asalale. Kang Isop kumaha Kang Isop? Sareng Bapak kuwu endot. Kodok Kang Isop. Kang Isop anu paling mana Isop? Hatur nuhun Kang Isop anu gaya anu soleh anu bager. Sor Mamah Aning. Eling-eling mangka eling. Dharma wayangan wae. Dharma wayangan wae. Jamolas jamone kuning. Uang lawas ketemu maning. Jamu alas balik mana. Uang lawas bolong ke dana. Yo mas, eling-eling, maka eling, mialang. Jamolas jamone kuning, uang lawas ketemu maning. Jamu alas balik mana, uang lawas bolong ke dana. Alah. Awas. Lampu kuning. Wayahna sekedapnya. Hoi. Nyarora atuh nyarora. Nyarora. Hoi. Kurang tarik. Bapak kowe endi cenah ya? Hatur nuhun kasadayana. Cek. Tepuk tangan yang meriah untuk Rongkeng Gunung Agun, Pak. Hatur nuhun, terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat yang sudah dancing together, berjoget bersama dengan asyik dan juga tertib. Terima kasih banyak untuk Hapunten pemerintah kasadayana. Kabupaten Ciamis. Margi waktosna dipasihan sakieu durasina. Dan juga sekali lagi selamat untuk Hari Krida Pertanian Kabupaten Ciamis yang ke-50. Terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat yang sudah bertumpah ruah dalam kegembiraan. Dan kita bisa melihat bersama, inilah potret dari Ciamis di mana pemerintah, pemangku kebijakan dan juga masyarakat berdansa bersama dalam kegembiraan dalam Hari Jadi Ciamis ke-380. Ciamis Nanjer, Galuh Nanjer, Ciamis Tangguh.
Kantos iso deranak saya. Haturan ka Bapak Adi, wilujeng Supi, wilujeng arek kene cenana. Oke, ka Bapak Judin cerai, ka Bapak Edo sor-sor ka Bapak Ku cerai. Wilujeng kareng kenek deui. Abdi atur nuhun babade bobogohan deui waduh gara-gara aboyo moal waduh lah aboyo abdi bosen Pak Guru Toto putus deui Ayah panto sigat kalem cenah mamah di pagi. Aturan apa entoh Begat tawi ayak sor kapayun sigat kalem anu mana bisa disambungkeun deui aya sigat kalem begat cinta si ganteng kalem hese biubarengan aturan Mas Boyo ayah soal cinta do dipakai gaung lina ama mana supir ayah morangas masken si ganteng kalem darasa daek diganggu mual daek diganggu cenah aboyo tapi omah Pak Guru Toto anu mana ayah apa gerangan jangka bagat hujan hawatos cenah Mas Boyo aya Mas Boyo ku tahan Mas Boyo kita balik na isu-isu tapi untung Kumaha untungna cenah mamah. lamun boga ya bogo jujur sor orang aboyo aboyo anu sanggup si ganteng kalem tanggung jawab moal kabur Aturan deui cenah suang ibing tapi omah Kumaha cenah omatna nun gula. boga kapogo satengah hati ojo apa toto apa guru si Toto ganteng kalem undur datang gara-gara
gara-gara boyo geus datang tinggalan diri Si kawakiki aya cenah di payun. sara-sara payun haji Sanenjana pegangkeun aboyo aya bapak adik maksud aya apa adik dati nekanan sarang usaha cenah apa darol tapi bukti Aya, najalan apa guru toto nganukur dina lamunan anjenta kamalang hati Mas Boyo anu bageus oh sebut kumaha cenah ya apa ya abdi yang wengi Satu, tapi anjeun dua, kemalire apa guru totong oi, ngatau kapuri bermalihate up, oi. Jogi taksir alah Saha cenah kurang bulan taksir Neng Ita no jangkung alit kurang mana neng Nita teh kulan sak piraku gara-gara boyo aya aboyo kaneng Nita hantu kabel Si haturan ke bapak adik cenah aya mama di neng padang apa non aya kuala rempan Mami aboyo bade naksir kumaha saur aboyo olah rempan aboyo deui wae Mami naksir neng Nita bade ke taksir aya Jika urang Cigantar cenah bulan hari taksir deui walah kurang taksir deui neng dong kumaha neng nu don gelis saeutik walah geulisa eutik cenah sok piraku gara-gara orang Wih, pada heran asik hantu kabeli up, oi. bundi tilir digigirna neng dot da mandi Bus. Lo. kumaha cenah aboyo mon ditetep diharap sieun neng dot Up. Lo. Up. Hey. Up. mangga kumaha aboyo orang angkat sasorongan aboyo aya apa guru toto kalorosan Pak Guru Toto gaduh tunangan dacan gaduh tunangan cenah neng Toto lengoh ulah rempang Mami Bapak bade nawa kurang sawang cenah aboyo oh bisikeun nek dong daeman sae turunan Jika padahli ayah cinta
saha deui Aya kula Neng karati no pendek pendek pisan. alah saha Aya sepi aku orang pada heran kaneng karati hantekan tina ampun apa guru Toto gerak ngerti saya takongan kumaha saur Ono aboyo kaseret kuning neng karti anu gelis anu pisan mani nyoy nyoyan aji nyoy nyoyan ceneng karati sara-sara keneh ditanung ku pikiran apa guru Toto dipapai tika angkangan natu ayah di mana aboyo bakuri gesapirakeun Sutramani taman hati wa ojos aya emut dadaya wangi kenapa pacangan aji cenah hanteu kedah dilisankeun tapi kaditu monggo dia monggo kumaha aboyo monggo maboyo araya kabe kaditu kumaha patoto kadieu kumaha sadayana sami ogona aya apa guru Toto Nano itu ya anu iya ya gobelan Nano itu patoto ya go sabarna boyos kasih marena kasih komisna ampun aboyo Riu, aduh, riu apa toto? Riu, di yen sorangan, anu mata kaonoy, ulah rayongan, toto nama kaonoy, riu sorangan. aya aonoy Tapungku adik kagoda si ganteng kalem adik mah salir dijual dan jadi balik ko harta moal benang aojos moal benang di bibitna soro-soro hadiran cenah kapayu nyoreang alam ka tukang aboyo pangalaman narembongan ratu kate tutung bulan dewa dicieun sorangan mun penting midang sok nyaring aboyo sok terang padang peti aya aboyo mun oke bae jos kasalira aonon nurang
daya no ngarencangan gulang-guling anu sorangan Pak Guru Toto tiris daya kapan boro-boro danong sapa Tirato Toto Golan Ya dipinong Panggarapan Nah hanya Sadaya Sami ngalaman Pak Guru Toto Bapak jangan Jangan lumayan Ayah Bapak jangan
anu nyara bintang 5 apoyo kanan kiri mamah nawina dapur udara Apa yang ayo bantu kita bersama Pancasila dasar negara bintang 5 alah bintang 5 kanan kiri di burung dara kumaha apa entoh si ganteng ayo kawan maju bersama apa totong Ayah. pencak silat dasar negara ampun ding apa guru Toto ayo ayo kawan apa totong maju bersama Unai anak Unai asik ayo kawan maju bareng sama Unai pencak silat dasar negara apa roda apa pedati apa roda apa pedati oi dapat dipati apa rangga alah aboyo ayah apa rada boyo sendi apa duwe laki apa rada apa duwe laki apa rada ya duwe laki boroan darah aboyo burung merpati ampun aboyo badan darah gepati badan laran pati aunan ijo godong rambutnya topong ayah apa guru Toto gue pojok jadi rebutan gue pojok jadi rebutan neng kaya asik neng Karin gaya neng Saras gaya Sanjaya sampai gaya neng Karti gaya asik
bari ya lagu di bocung apa guru toto berahibur no bari kopi kana bari kumaha aboyo Sakit saya nomoga
rombongan abdi sadaya aboyo tantos kiratu berjuang mati-matian karena keadilan. Jorong Agung negeri Bandung, Gabalaja Dayakana, Dada Agung Nyaparano, Dada Jepar Hapra, Kesenian kebudayaan, jajanan dan lumayan, pokoknya jangan hiburan. orang eling kata diri hidupnya lama gogoda didiknya abdi ngariung apoyo parina patu kerepikir asik. Jambalan jambulan kuning, betawat ketemu maning.
sik cakep eling-eling kaparane wong eling kaliamane wong eling kaliamane ya mas Sekali deui kapalang daek aya akoyo Yong yong ya yong 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 hoy yong ya yong 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 Barok dong sik Gerak patotong aya apa guru totong cu yong yong Diem aja yong Satoros Dekalo makan Rombongan Wak kaul wak Abis sadaya Mama Wina Allah Mama Wina sor Dong tos kirang yung kamakan Ala dedang Jorok aku nanti
tangan melanda kepalintangan babalean dapat halusna sanajan di kantung ulang gatean moal musna sanajan di kantung ulang gatean moal musna. Lali apa guru toto
nita jambu alan palimana witawan mah kuno keganan irang-irang gambaran wong ira sabaanane Betara putih Dewes di bangku Rakanis bandara mami Jenapung wilis widok Sasur kongkang mandaleci Seorang tongan selipun Ayo kuning ya warna merah Lemon nasi gambar yang mami Gunung-gunung digawe sawah Angel temen banyon mati Angel temen banyon mati Dorong-dorong digawe salah Angel temen yang ngakoran Awan-awan sinega mendung Rangkiling apa sisike Tega nyawara tega nodong Kelingan temen cika Nanturan jahit datang galongan Ngopo baik Ngopo baik Ngopo adalah Ijo-ijo Ijo-ijo Potong rambutan Golek pojo Dadi rambutan Golek pojo Dadi rambutan Jaluk padang Woya Jaluk padang Woya Jaluk pojo Anake nuwa Jaluk padang Lawon kancut Jaluk padang lawe kencur Jaluk pojo Sikede dowo Rapa Jaluk padang lawe cikur Jaluk pojo Sikede dowo Aji Mitra kadang wargi sadaya hanjakal waktu senapantos tanyakapan cakurang cakapkan kadaya pagelaran tinangtos sim kuring seueur kakirangan kalepatan nada tawakuf anu kasuhun jembar hampur anu katada wilujeng tepang deui pinang kewengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak wilujeng dikantun kasadayana.